और अरुणाचल का ही गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे, तो वही 6 विलेजेस आज हम इस एरिया में हैं सर। अभी हम लोग हैं कालिंग 2 में हैं सर। यहाँ से हम यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे मूव करते करते फिर हम एंड पगलाम में करेंगे, जो लास्ट विलेज है। एक्सेप्ट पगलाम, ये सर कैटेगरी 4 विलेज है। इसका मतलब ये है कि ये है, तो जो लोकल कमीशन थी उसका रिकमेंडेशन यही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री से 3 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में अरुणाचल के विलेजेस हैं, वो अरुणाचल के ही होंगे बाद में करके रखें। ये रेड वाले पॉइंट सर अरुणाचल के हैं, जो ये मैप्स हमें वहीं से मिले। रेड पॉइंट्स उनके हैं, येलो पॉइंट्स हमने आपसे कोऑर्डिनेट्स, असम से कोऑर्डिनेट्स लिए थे, ये वो हैं। और ये 2 पिलर्स हैं जो बेसिकली हमारी हमारा पास रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दोनों शांति से रहे, पीस एंड कंफर्टेबल उनका भी देखा जाए, बस इतना ही हमने हो गया। या सोलर लाइट हो गए वो इस पर्टिकुलर एरिया में, और यहाँ पे যোৱাকালিৰ দৰে আজিও আমি লোৱাৰ ডিমাং ভেলী আৰু ইষ্ট চিয়াঙৰ লগত আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা, এই দুইখন জিলাৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে। আপোনালোকে জানে যে যোৱাকালি আমি নামচাইকে ধৰি লোহিত জিলাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চললৈ গৈছিলোঁ। আজি আমি আহিলোঁ। ইয়াত আমাৰ সৈতে আছিল লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া, আৰু লগতে আমাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীও আছিলে শদিয়াৰ। আৰু ইষ্ট চিয়াং আৰু লোৱাৰ ডিমাং ভেলীৰ যি ৰিজনেল কমিটি আছিল তাৰ চেয়াৰমেন আছিল এগৰাকী মন্ত্ৰী, তেখেত হৈছে আলো লিবাং। আৰু লগতে উপস্থিত আছিল 2গৰাকী বিধায়ক, এগৰাকী গাম টায়েং আৰু আনগৰাকী হৈছে মুচু মিথি, এই 2গৰাকী। তো আমি তেওঁলোকৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰকে ধৰি আৰক্ষী বিষয়াসকলো আছিল, আৰু আমি কেইবাটাও স্পটত গ'লোঁ য'ত ডিছপিউটেড যিকেইটা পইণ্ট আছিল সেইকেইটাত আমি গৈছিলোঁ, আৰু তাত স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি কথা বতৰাও পাতিলোঁ। সেইকেইটা হৈছে কালিং 2, কালিং 1, আলচুম আৰু পাগলাম। এই ঠাইকেইটুকুৰা আমি এতিয়ালৈকে ভ্ৰমণ কৰিছোঁ, আৰু গধূলিলৈকে আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ আমি তেনেধৰণৰ যাম। চপাকপাৰ ওচৰত কিছু ঠাই আছে, আমি তালৈকো যাম। আলাপ আলোচনা কৰি আমি নিশ্চয় আমি এই যিকেইটা সীমামূৰীয়া অঞ্চল সেইকেইটাত আমি যি বিবাদ সময়ে সময়ে হয় সীমাক লৈ, সেইখিনি আমি নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিম বুলি বিশ্বাস।